Olá, Beluncira, bem-vindo ao meu channel. Turmai tutorial konaba utilização Zoom. Mas antes tutorial, ajuda subscribe, like, no share. Tambah subscribe ne barato. Ya, Beluncira ini nama. Primeiro itaba loke Play Store iha internet telemóvel. Ini tabel download aplikasi Zoom ya ita ketik iha kolom pencarian ne tadi yang Zoom meeting ya mosonas ne tamane mosonas ne tambah how install tiana sebasiran be sudah aku instala bele instala ya, ya ini mosona ya itania ekran telemóvel talo ke Zoom ese mosonas ne ya option join a meetings sign up sign in ta kon atau daftar untuk itu tensi bayar sign up tamit sudah kia account. Oke, ini ita bele setting lai itania data moris fulang moris no tinang moris. Example ini how setting uja lorong rono rasingat fulang September tinang riung ida atau sia nulu taheng ya set ya mahir musnasnya itu tahu email nebet utilizador sirat tenser ihana email register email Gmail ya pasiran besi dokiat thanki register lagi Gmail mabe pasiran be atau join date ya ini ya kosnya itu tahu naran naran depois ya maksudnya signifika kata tama ini ya konfigurasi tamani ya email ini ita takatia ya close ne ita baca kia email ya email ita cek ya inbox email di semosas ne depois ita klik ya activate account ya activate account ya bahir ini mosu ya akun info ne mosu ita prensi narang completo depois passwordnya tenser consiste de letra key letra bot no numero labele numero hotu labele letra bot hotu labele letra key hotu me tenser mixtura el ejemplo letra primero letra bot firma letra key depois tenseríamos numero ya nabe ya kotak password leteng depois prensa ya wakosnemos kita prensa tang ya konfirmasi klik ya I'm not robot depois kita klik ya go to my account ya função ne ita tu edit itania profile exemplo foto profile narang numero telepon mabe ini la persija edit mos dia la persija foto mabe sekarik balung hakarak edit bele maya go to my account ya to ini tata ketia browser ya tabafali ya menu utama kita loke Zoom ya ini sign in ya kita klik sign in ini tahu falik email nih inta register no password nih inta register no ya itu ini dia kita tahu fali email nih maka ohing ita usa register no kata sandi password nih maka ohing ita usa register sida tahu fali seluk nih labele tambah ohing sida kalau aktivasi heng ya oke do you want to tamane how new telepon uja fingerprint atau how cancel tiadit abi belum sirni ala ya lalika oke tiadit cancel tiadit mas dia ya ini semusu new meeting join schedule
se quando itakara nundar professor ga líder atau hak líder encontro anto ita usa new meeting. Sekali kita mau cria kelas meeting ne anto ita klik iha new meeting. Ya, ita klik iha new meeting. Laos join. Tambah ita sekali kasna professor ita tuh hanoring estudantes maka ita se klik iha new meeting. Ita se klik iha new meeting. Ordine ita bele cria meeting. Ya, start meeting. Start a meeting. Ya, video on ita halo moris dia. Start meeting. Hang prosesu. Ya, musuhna iha go ya izinkan ya itu musuhna iha ekran meetingnya menu meetingnya ya au kelas aktifan iha neba iha mic kamera share screen participant more ya idak mic ne bahin data kuliah ita halo moris mebe kono la kuliah halo mati dia ya desculpa berak kanu mi ita kara halo moris bahira ita kara kuliah se kamera mo zoto ita bel halo moris tamak bahira ita explica mak mixer del nia la halo mati tia maka se mosu baru ia itania telemovel ga ita se explica ita larona ya nememos kamera dia klu halo mati tamak bahira share screen se pengaruh ya share screen ne profesor ita tu share itania materia ya exemplo ini how share ya ini how share materi sini materi ini bemi tato explica au atu lau ya aulas ne ya idane mak kode meeting idane mak ID meeting ho pas kode ne maka ita sefo ba distribui ba kada estudante orinune sida bele join he itania kelas ya meeting ID pas kode meeting ID ho pas kode ne maka ita sefa heba estudante ordine student sida bele hatama iha join meeting ne bahira usu ID meeting sila tahu ID meeting na pas kode mo sila tahu ma ordine sila bela asis itenia klase seidene maka kita lafo maka sila se labele asis estudante se labele asisu ya idane itare di dia keokos iha mic kamera start video share partisipan ita to bele klik na ba si ita se hare estudante nang hiramak partisipa share ne ya share ne ita to share documentos bible share screen ita to share documentos simple ne au share documentos ya ita buka documentos au tama si mosas ne ya tama documentos au tabuka lai ita tahu ya nebe takar documentos foto o urel ya se ita kar share documentos anto bahaya documentos ya nese musas ne ita buka klik ya lihat ini ya secara azul tolo ne ita se buka documentos ni posisau ya nebe folder tara atau ya folder nebe ita buka example atau ya WhatsApp ya example atau ya WhatsApp ne documentos atau buka lai file nebe maka auto share ba estudante ya example atau ya WhatsApp aja buka lai WhatsApp folder baru klio ya WhatsApp ini ya klik ya media depois ba ya WhatsApp dokumen ini ta file nebe maka kita tu buka kita tu share ba estudantes para sira bela sesu ya exemplo ini how share dicionário ne exemplo det maybe se quando ita tamu usa laptop anto tenser documentos ne ita tu share tenser lo que tia quedas maybe ya telemóvel ita se bukas ne maybe quando dia computador berarti file ne be kita tu serane lo que tia quedas exemplo word ita lo que tia quedas depois minimize dia file para usir ita share kali kita buka det maybe ne au phone ida use telepon ini ya ini au file tetu maka tu dicionário tetu maka tu share ne exemplo det ya share proses ela ya ne mosu ide ne maka documentos ne se musu ya estudantes participantes ser ni ekran
telemóvel. Ordini ita beli explica. Ya. Ano ini dia bahira explica, terserah takatia video ho mic ne. Mas laos profesor nebe lori materia ne mak takafali se takatia fali antau ne se sira larona ona. Ita tense loke asne estudante mak ita usu par takatia para bahira mestre sira explica la bele baruilo. Ya, ini ita beli explica. Ita explica no sa ita beli explica. Tamane pagina dele tanto hawa amos ita se ita beli scroll bye si kon ita mos bye det. Na fatingan sita loke documentos bye mai pagina bar kita beli sada scroll muda tung muda sai ita muda pagina selu bele. Ya, ne idane se mosu ya ekran estudante sirne. Neben vai hare menu di dia ke menu okos ne partisipan more ne usida ya sada option barak ba antau sidan ba exemplo sida sang ta chatting o belemos ya neba sida ya emotion be exemplo sang hit limang sekali kita dan semak ke perguntas sekali hit limang kita bele by partis sada more depois sidan ba hit limang ne ba ya tabele butuh sada mabe dan ladung important se exemplo hotona antau tabele site ya ba ya end meeting for all. Ya, ini kita petakan. Ya, to edit kita explicação kona bahwa insa utiliza ka registro account Zoom. To irmai itaba fali o insa atu usa ka estudante atu join class. Ya, atu join class mos na fatingan sang ohin registro ita loke aplicação Zoom. Ya, ita loke aplicação Zoom se mosu wasne ya nafati ya menu new meeting, join, schedule, share screen. Ita hili join meeting ordine ita bele join class meeting. Ya, ita join. Ordine ita bele tama ya aulas nebe. Maka proses atwa ya meeting ID ne ita prense meeting ID ida nebe maka profesor sira ohin fahena ba ita. Ne ita tenser prense. Ya. Semila prense meeting ID maka ita label tama ya kelas ida nebe lao atau laone. Ya, nebe profesor sira tenser fahe meeting ID ne fotis profesor sira. Ya na idane atau tahu tina narang. Sedane maka kita lamuda berarti sira emosi have partisipang ne exemplo se mosfal itene telepon ini have tipu telepon mosfal neba maneduni tahu tina narang nebe narang partisipante. Orne sira be partisipang ne bele mosu neba kata ke student ne tuir orne profesor sira hatene kata ko profesor student ne tuir. Ya, meeting pass code ne mos usi profesor sira nebe mako info. Ya, ne tenser profesor sira meeting ID ho pass code ne meeting pass code ne profesor sira mak tenser foba estudante faheba student sira orne sira bel tama separate meeting ID no pass code ne lafo maka sira label tama. Ya, ini tetaman ya aulas. Ne. Ya, oke dene. Ya, ne tetamana iha aulas Zoom. Estudante bel taman iha aulas Zoom. Sucesso na taman ya ba. Ana be hano ini dia kata banghira tu tuir aulas se itabot se estudante ser la colia takatia mikrofon unmute ya. Se mikrofon mak se lataka maka se profesor se explica se barulho. Unemos video mos takatia ordinune labele atrapalha iha profesor sirania share screen. Ya ini estudante siramos bele hare partisipan se semak tuir. Ya aulas jirane se semak tuir. Ya, nebe hano ini dia kata meeting ID ho pass code nemak ita thank you foba estudante sira. Ok, toba ini edit. Obrigado barak by tabot sirne atenção e tchau.